Keble pi baro syakatup Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah ke sengi Shillong. Hapadeng ke jing syongkun kut nok ke Wisdom Week ha Wisdom Center. Rakhe Jubilee rupa ke Shlem kentiu kamai Shillong kemi Wise Hasin Mary's Convent. Kerthiau kamauyong parish ya kamaulai ki bahapok South House nem, kamaulai ya ke pintor umkra ha ki bah South House nem sheneng. Bat sandur ke UPF ban kentiu ki sap ki Samla ke them riboy lingba ke football. Bat mentangin pas ki Khubor ba kampenya. Ke Wisdom Center Dihar Riboy District, ke Wayne ni ki jaka ajing Sumar Rehabilitation Center ye ki Samla ki balangop ha ki jingkerni di drop. Kalau pelong ye ke jingra ke kemen balajer kerteng ke Wisdom Week daki program berbonjat shitayau lenter ha ke bagi Samla ki basyong ha kini ke jaka Sumar ki lepin i la ki sap ki pong beper naduk ki sap ye lekai ki sap shnatar ki sap ruai ke put ketem ke syat ke kemen da ke jing kemen bat ke jing he men sim ha kini ke sengi penwai ye ke Wisdom Week lawan ban penchengan doba lombok lang malai President Young Minds Association ba Ailong Pariat, Rang Ba Shnong Nonglom Umroy, Reverend Pastor David Jamir, Director Wisdom Center Dihar, ki bahaying sem jeng ki Samla ki basya Sumar ha kini ke center. Habala penkut no ye kini ke tayo le kemen Wisdom Week ha ka khat pra terik Risaw. Kalawan ke jing sngo belau, ke jing sngo benut, bat ke jing sngo kenja, ha kitu baro ki bala shimenta ha ki program babonjat. Kajing rakhi kemen kala long shisha ka basyongkun bat kabalawan ra shikat dei e kajing mentoi ki Samla ki kemi ki kpa bat ikinong penyat kani ke center. Sujunga rakhi ba bidai kripa kamdei ka point ene ka sign jiklok tron ku jongpi ndai ka dei ka wei ba kalan ya ka ba pi dok shlur ka pi jit ya ka jing kermen ka jing ibu jo pi sai sien pan ku ba ka tin ko jong play ka ong yang i ba ang bau press ilaban job ya ki start de nyam nang ban ong da kum de kum tai pan de senya ai pastor pan nak yang jong ni kum ka group jingi ni ka Young Minds Association ngam tip pila panan emis pangai ka Young Minds Association de fishes go ni ba i president Young Minds ki ong ta de ka Young Minds Association ko jingi ka ba ila firm ka house nama ada kanyo abo harambong kani ka association ni juga i base lagi ka mangile i charity program kabde ko kwe pa ka group ngile i charity program ila yo sipun pan ya rap ha ka payde bagi kun Samla papish duri ki bagi lagi kam sports tala da don gile ki jingja ki ba jingja ba sosi na ka bo jo mariang ni e gitu ta ka jingja don jungi sipan lo kita ki pala uti ki bai pelas ni dan tu kita terekam soka kita ru ki ba bun ki jai kam ko bang idon tingi ye contribute hota ya ais ki ba don kam ci share ki jun kam ka group yang mai jengi ke dei ka ba i pastor te update ko ka maswahi saya lagi ini program nomor ka motif kalau relate ba i pastor nomor ba mengenai mesin ya ki ya ke lang salang pamai ya ke jenjang pamai ya ke jeng duk kijing keduk nomor baha perthei ha gajik sutu kejongaru mangi itu kijing ong ba haswa bengin man long breu syuk perthei haswa bengin long kristan haswa bengin he kerdan haswa bengin long ki gilok suatan kibre teke ik bengin pen ip ka bengin don kaman me kalau ba ya ta ka humidity mo ta mangi ki swa pra breu nga soto bala da gilong kristan ngi le jingeseng ka singiro da ngi nga ben ngi dang iben ngi we nga trai ka da gumlong ka ba wadu blero so ba ya ta kani ka group yo ma jagi yele ban ya panib ya kani ka jingi e para breu bu jongi da ka ba in ya selok ye ki apapun ki program ba na kapang upoy ni nga wan do ka jemut bang adon kami pastor na pamgidon ko ka program ni sebelum sa kode view no ito sa person namta ka ni ka imlang sa lang jigi
Kakanhon jong ka Women Integrated Sustainable Empowerment WISE kalapalong ya kajing rakhe ka Silver Jubilee sha umaumer jong kajing dap ka baarusan snem kinthi halor kajing ya linti jong kani kakanhon nadu bala seng ningkong ya kani kakanhon house nem arhajar. Hagani kesengi lawan bansakhi kum ukong san da Menteri Rangba ke Jylla ukon rat ke Sangma bat usembut kong san lawan bansakhi da udukhat ke Parlimen Jonggeri India Dr. Ricky A.J. Singkon. Ha kejing don lang ki sister kum special guest sister Bayahun lang Nongklau ki Kenhun Province Leadership kong Mary Celine Wajri Dr. Sister Philomena Karakor Sister Judith Shadap Sister Mary Crystalline Kongramai. Kidukot jong ka Governing Board member ikong Cleopatra Karaja, ikong Shidalin Nongsid, ikong Kmilinti Kongno, lembat baro kidukot jong ka Wise, kibala penpo penping ya kani ka program de kijing shot bat kijing ruai na ki kena puli jong ka St. Mary's High Secondary School Lime Kra bat ki kena jong ka St. Mary's Children Home harangkat bat ki nong tre ki kena training jong ka Wise. Syuk kumban pentip halor ka pang jong kani ka kenhon ka Women for Integrated Sustainable Empowerment kalong ban kintiu ban hikai ban aikam aijam ya ki kenthai hapo ka Jylla bakin yeng halaki jong ki kejat kum ki kena Samla wat hadu ki long kemi ki beladon kun don keti kenang bakin la ban yada ban kersha ni ki shimet bat yala ki kun ki keti halaki yeng ki sem jong ki. Haba ajing kren na kaliang ukong san ukon rat ke Sangma ula ai ke jingkit bok kit riang ya kini ke kenhon ya ke jingya linti jongka nadu ke basdang halor ke jing ki bakilama dah kini ke snem. Syuk ula kular ban ya snok ketilang bat kini ke kenhon ha ke jing tre jongki bandang wan. Syuk ula ya ro ikilong kemi ki badon ke jingkit kli ban penbiang ya ke jing duna ha ke ying ke sem jongki. Ula kentu kam tami kilong kemi begide ban sumar bha ban yo kijing sha ai kai ki papaka ban kershani ki kam tam ha Khubor jong kijing armet jong ki ban lait na kanu kijing snew ye ki khulung lani ki kemi ban na kaliang ke sarkar ha kijing yalam jong u kilapen mi kerpang ru ye ka Safe Motherhood program kebayada bat sumar kam tami kilong kemi ki ba armet hapo ke Jylla Meghalaya bat penbiang ya ka lek kawan jong kilong kemi ha ki jaka ai jing sumar. Nakaliang usembut kongsan u Dr. Ricky A.J. Singkon haba ai jing kren ha kini kesengi uloong baka wise kadai ka ba ula ithu nadu kapor ba udang hikai school ha ka school ba NEHU ula tip halor ki mati teri kam jong kini ke kenhon ya ka balai lam da ke kenhon jong ki sister RNTM. Syuk ula kren halor ke jing ki balama di kilong kemi ki bakit kun rei ki kena kenthei ki bala ino ha ke jing puli jong ki. Close to me, and we have been working and we have been trying to get organizations to work with us to make this happen, and I'm very happy that I got this opportunity today. I thank all George, our Honorable MP for coming here for this program, and all the sisters who have come from so far and different locations. Thank you so much. I would like to thank the students who had given the beautiful performance that was there earlier. So I thank you for that. And the band outside, I was very happy to see the band that was playing. I would like to ask sister if there is anything I can do, if they would like to buy new equipments for the band. Is the band there, the band? Is that you? I can't stay, I don't have my glasses. Is the band there? They're outside. Do they want to buy new equipments for the band? I can't hear. I'm just joking. So I'll be happy to provide it. I would like to encourage that. So I would like to request sisters, you can please give me a small petition in this. I'll be happy to buy this because, as I said, this again I'll close. I'm so sorry, I talk a lot, but I swear I'll stop after this. But you see, I've been, one thing I've always believed in also, that whatever we do, of course we do it in a short-term basis, based on what problem we see in front of us. You see?
What we don't realize is that those problems could have been minimized if we had a structured approach from day one. Now, what I mean by that? I mean that we need to do, as a government, as a society, we need to plan a child's life from the day he or she is born. We can't wait for her to be 13, 14, 15 years old and then say, oh my God, what is this problem? Why is this happening? It's most probably too late. So we need to invest in our children in the early childhood development. We need to invest in them when they are adolescents, and then we need to invest in them when they are teenagers. How do we invest in them? We invest in them through music. We invest in them through ensuring that they are able to do the things that they would love to do, engaging with them, guiding them at the right time. Early childhood is maybe one of the most critical time in a child's life. The cognitive thought process, the neurons that are connecting in the mind of the child happens at the age of 1, 2, and 3. Not at the age of 15, 16, 17. It's too late. And therefore, we have started a program called Early Childhood Development. It's a 300+ crore project funded by ADB, where we are doing early childhood development. After that, from the age of 8 to 13, we have a program called Empower, which is for adolescent children, the girls, the girl child, and the young teenagers. We have issues of teenage pregnancy today. It's a major issue for us. We need to learn how to handle this situation. Regarding self-defense, regarding self-protection, what is the right touch and what is not? Our girl childs need to know. We think about the problems when it happens, but if we train them, if we guide them, we'll be able to do it in the right way. So all of these investments are very important for us, and that's the reason why I said I'm very keen to see that we're able to take this forward. I think my flight is gone, I think. So, oops. That's my mistake. I got a signal from their signal. So I'm so sorry, but I'll just try to wrap up now, but I didn't want to miss this moment, so that's why I'm talking too much. But thank you so much once again, sister. I wish you the very best, and I thank all the organizers who have organized this, all the citizens who are part of this program. I wish you the best, and I assure you of complete support from my side and from my government side to ensure that we can work hand in hand to take your vision and your mission. Armut kiriu IT ledi hakikam syakri patba ubak Gabriel Walang MLE Kanongstan bat ubak proses di sau kami MLE bat MDC berim kemaulai kila long kongsan bat sembut kongsan ban sakhi bat bani kemenlang ha kejingile kai Inter Parish Football Tournament Final bala pelong de kesenjuk kisengrang ba Catholic Archdiocese Zone 1 Hamaulai Madan He ha kekat praterik Risaw ha peding kemauyong parish Persya e kemaulai parish ha ketup ki basau pos nem syapo kemauyong parish kala kerthiau bat penjem knap ya kemaulai parish ha ke tie breaker ha ki kentai le kai kini artli ki team kele khun bat seilut ela ka buit Khubor haduk beki plang plastik madan he maulai kila dem ngon na kejinga ksat ki but football kejinga le kai kala long shisha ka be ithiang ki khmat jeng kinong pet kai kila phai klem sange shakamon shakadiang bat don happening jeng kinong pet kai kila jrai thiet ki shing rendang kejinga khun kala kutno da kejinga thap kol mar ka wei la ka wei referee ula rai da kenjat para marwei la ni ka tie breaker bat ka mauyong parish kala ra e ka nam la do Katba ha kejingile kai final ha ketup sau pos nem shajrong ha peding ke maulai parish Persya ke penthor umkra ha kini keju kamadan ke maulai parish kala penleko pom ya ke ketem ke tim penthor umkra da ka ba pelot sanko la kawai kini kejingile kai kirang juat ksa aru kala long ke be itnat namar bun ni ki player ki ha ban yeng ja that shipor ban ring le air men sim na kejingno kerta bat ka bor met Lekat taru, kini kejingile kai kelepenyap ler ki bebon ki nong pek kai, kamtam ye ki kenthei kena banyoi ye ki pait beki mare ahmadan kum ki kena red. Ha kejingkren shwaban sam ye ki busket bat momento shi ki nong ile kai, ubak Gabriel Walang ula ai ki sembuak perkhat ke bejeliu ya ki long kepa dah ke boong.
bat kentui ki banlong ki nong penyat ya ke ying kesem dah ke jingkit klik dah ke akor ke buram bat dah ke jing it bat jing ting buram ya ubleng nong bu nong tau. Ulo ongru kajat ben riu ke shania bat ke pai ki kmat shi Khubor ke ikhtiar jong urang ba bat ukpa ban yo ke jing shngan bat jing kiu irat habaro ki liang ke long briu man briu hakini ke perthai. Ha ke jingkren benrap ubak proses ulayro ikini ke program jong ke senjuk sengrang ba Katolik ke belawan ra dekani ke jingile kai football shipara banget namar kete ye ke jinge it ke jing shania bat ke jing sngojan iwe ye iwe pat. Ke jingile kai football ru ke long ke wei ni kilat ban penpriang ye ke Khubor babha jong ble. Nalor kata kawan ra ia ke met ke pat ke bakot bakia bat ke penkut ya ke jingmut jing perkat. Reverend Padar Telesforus Nonglang Parish Priest ke Maulai bat ki nongelam bat nongkit kam jong ke senjuk sengrang ba kilawan ban ai mensib hakini kesngi hamadan he. Ki kongsan kilasa mi ki busket bat momento hakinong job bat habaro kinoile kai hakini kesngi. Shillong is zone 1. But Yaboro in parish, Dutri parish, where Meghalaya. If I had the so when there are Langani, no Margudi Parishno, Nasoguma and Nashnongi, like a Jew. I play a bar, belong to me, belong to her, Tibetana, he had Kibaret to me. Come to me, the player, belong in up at Yabaro, Tibetana. Bagajing play Kerpang dari Bapidi Sopri di Perlok kita lialong nanti silang nadu nama Argar Keksan berhadu menta lialong si Perlok but to play sakur pui pi di kam kijam pi but kijing tu jompi ya yang nasar macam pi but yo amat membuat kia but kamen sim mensyakiri nanti pajak kanan selain but play seperti nanti pi jangan galanti bahkan pada baru kita nanti beragani, beragani jama balang Katolik nanti kawan berpercaya percaya menda resmi. Kemudian bersyukuran, membawa pendorong hari India kumki para bagi ngaruh masa angni apa mau kendro nanti mencenai, nanti nak buat Paris Maulai, nanti pengajian, nanti apa Paris Maulai, masa apa mau kendro urusik. Laslam balasana tu warga Kamrem dengan saya di sini kong beliau yang kalah menebak ringkan. Kau kisumbo tu berkat kebanggaan sebuah wanra alam berkat. Ya kalau dia tu juga ikut di ramba dan itu cuma serai jom balang. Apa ibai ya ke ekor? Apa ibai ya kecilin 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 bangun suara. Kadai tan kadai kolektif kau kaya, kaya kau pemerintah, kadai kau steering wheel kecilin kecilin, kau bagi lapannya, kaya kau lawai kadai, kadai mau jam bangun perlapan, kaya kau kedorkan kalau, kaya kau pemerintah, kau kilong pa hamdam, kau don hamil, kaya kau pemerintah kau perlong ini kau steering kecilin melihat bah, kau melihat kiu, agak kecilin, nak pemerintah kaya kesan kecilin, agak kecil bah, kau jadi pemberu kecilin, kaya kau pemerintah. Lagi nya apa yang sering kalau kita buat batam, miu iya kalau kita jeli, kita gumba dunia yang sering jom berkali berbentar. Batam ini pai, ya kalau dia halan dari kabalan kita jenis kecil, kalau kunjuk. Dengan berapa presiden mengasai tang kita sebuah jumpa kan, akan jam kecil. Kalau ini berkat, kita yang kesan kecil, kita jadi berdua kecil, terus sering berdunia apa mentah. Kalau kita pernah yang ngeri bekerja dengan orang. Karena itu mungkin Malaysia itu sangat tinggi bahwa kan. Kekenhon Umsning People's Front UPF kalashim ye kawai kalat kalinti ban perlat ye ki Samla negi jingblin basniu bat banum ngok haki drop dah kebapelong de ke football tournament Hamadan Umran yang bernai naduk ke arpusan terik Risaw. Kawai pat ke jingtmu jong kini ke tournament kalong ban pencluri ki Samla ban penjanai ya ki sap ki pong hilek kai begidon. Ya kini ke Lumpung lajer kerteng da ke UPF Super Cup Football Tournament. Uba Kit Dorius Dekar, General Secretary,
Bat uba sumarlang swear sports secretary kilepin bena bagani kelumpung kenong kejaka ye kendu ki Samla na ki Shillong beper ban peni pat ba ye kisap ye lek kai football na kani kathan. Kani ke tournament kan sedang ha ka arpusan terik Risaw. Lebu ia ketong busket shilak tingka na kebenta kilado bat sanpa wajar tingka ya ke tim baar. Lakot sengobhai ki tim ni Shillong gani kathan ban wan shimenta ha kani ke lumpung yako. Bat ka bayrung kalong hajar sanspa tingka kawai ke tim. Uba sumarlang swear ulepen benaru ban penlong ye ke training hikai ye lek kai football na kebenta ki kena shenrang bat kentei ki ba nadu san hadu khat khandai snem karta hamadan Gracia futsal turf umsaw nong kharai nadu ka arpusan tarik Risaw. Kajing temu jong ke UPF kalong ban penmi ki Samla shenrang bat kentei bekensai ha ka football ha ki snem banwan. Tenaga yang jongi ka Umsing People's Front mi ai kublai ya ki kinong snong jang ka Umsing Constituency hi borok kawai kerpang ya ki kun Samla bat ya ki sport club baper ki bahap po ka Umsing Constituency ngin sa pelong ya ka UPF Super Cup football tournament arja aroksan ka ban salong ha arep sautrik mentau benai bat ka jaka kan dei hapo ka badan football jong ka sport club umran yang bernai tinggi kerpat ia pi ki tim Shillong barok bapini sim benta kini ke football tournament ke bansa long mentau benai bat kajing temu jong kini ke football tournament ke long ban kentiu ya ke sport kam kerpang ya ki tim Shillong ba pini oben sim benta kam tam ya bakani ke tournament ke bapelong benta ke long baka prize kendi ke basilap ya ki nong job ti kajing temu jongi ke UPF ro ban kentiu ya ka sport nang taruh bangin yakun persya ya udrops balahir thma ya ki kun Samla bat kumjuru kiwi ki kam sekri ban kentiu ki emlang salang ti habai di bakani ka tournament ka ba ngin sa pelong ngin sa IT HI sports secretary jungi in sa patai syai ya ki details ya ki jingdon kam ya gitu ki club ki tim Shillong ki ban sa sim bentah kubesibun Bat da kini ki Khubor ngila poisya ke bekut tak haduk pengide syambiang keblai shibon.